Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kawai ke bos ke badon ya number ML050834 kabelanya da uba penyuanam nongdhar kabambi na Lightcore East Khasi Hills District bat ke badang temu banlet syakasnong soalat Riboy District kalalet Tynrah ya ke Jingker nar ondapoi Dhankheti kani kalajah ka step singi ublay ka arflai terik urisau arhaja arpuar nakadaw ka jingbam terik kambha ustering jong kali kat kum ka jinge thu jeng kibriu ki basyong ha kani ka bos la ong bakani ka bos ka dei ka bucket ye kiriu ngai ka balang Catholic na Lightcore parish ki bathmu bannet ye shimenta ha ka procession ka balong ha soalat parish ha kani ka sngi la ya thuru ba ki basyong ha kani ka bos kim shim la mensau Henry ki don kat tu kat ni ki ba ut pangmet Henry wala kata ki pulit ki la telefon ye ki kali ambulance ban penket cho hospital ya ki bakham shitom na kani ka jingjia Kelas string ni ni empat tak Turki lah dok nak nanti kan mereka kita dah pun nak dah Turki orang room sekarang ayat siapa kali di one dah sini tambah kata sling nak break on Einstein lagi di beliau nak bikin dan kali ni kebacan sama ayat sling kan mi na Lightcore Corporation imut penlek Jingïaseng sepom selai paris depan production naum selai paris imut penlek mentang dia dia begila wan ni boh kumba ngila yosgo na rival mentat pat laum bagade kecing field jong string mla bentel kam su string nanta ila le kala karya berkontrol mo ila le kala karya berkontrol andre mla bentel kam su kita kalong pat don bok mah ni sungu yo play ba la plai ni na kecil sao ba don we ru ni ba men sao ndai sudan tang bi pangmet mulu malah ni don tu si bos ni dap si bos ki don ki kena ki tulung da don tulung dan tak ki kena ki long ni ba long ba don ba men sao su ya pangmet mulu malah